finyelele kuzo zonke iy'ndawo la ukufinyelela khona le channel. Igama lami nguVusi Mavusana-ke, intatheli edumile kamaskandi laphana wey'ngane zakwethu. Igcokama elisha-ke laphana-ke seliveze-ke laphana umyalezo kubalandeli balo-ke laphana wey'ngane zakwethu ey'nkundleni zokuxhumana ukuthi-ke usenkingeni-ke laphana, ziphekwe zimbili, esebhece nesethanga-ke laphana wey'ngane zakwethu. I-EFF sivele yamqasha-ke laphana-ke ukuthi abe yingxenye yomcimbi-ke laphana wey'ngane zakwethu. Yize-ke laphana wey'ngane zakwethu ekwazi ukuthi-ke i-EFF laphana-ke ibhekane-ke nomngani wakhe-ke laphana ungizwe, njengoba sazi ukuthi ungizwe akayizwile-ke laphana i-EFF lezi nsuku emva kokuthi-ke imphuce-ke ipharishi-ke laphana ngokusho kwakhe-ke laphana mayethula iy'nkulumo-ke laphana. Kodwa-ke igcokama elisha lishilo ukuthi ngenxa yokuthi-ke laphana belinomcimbi-ke laphana ekhaya kubo-ke laphana, iphakethe-ke libhobokile lizoya-ke kulo mcimbi wey'ngane zakwethu, noma lazi ukuthi-ke umngani wakhe-ke laphana ungizwe akaphathekile-ke kahle ngayo i-EFF. Mina ngiyafisa-ke ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba-ke kwi-comment section. Ngizwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Uma umusha ngiyacela wenze okulungile, ugcine subscribe, ugcize nebhele ukuze uzohlezi uthola njalo-ke ama-notification masiphosta ividiyo entsha siyi-channel. Siyabonga.